айтады саллаллаху алейхи вассалам? Саллаллаху алейхи вассалам. Мен мата фи ахдал харамайн, ау ахадал харамайн, буиса аминан яумал қияма. Кимде-ким же Меккеде, же Мадинада эки ыйык шаардын бирөөсүндө өлсө, кыяматта азаптан, башкадан аман болуп тирилет экен. Аллаху акбар. Кээ бирлер şu жакта болсом, сөөгүн алып кетем, Буну ар кимге насип кылбайт. Бирок мунун мааниси ушул жерде өл деген сөз эмес. Түшүндүңбү? Иннаман мата бил Макка буиса яумал қияма минал аминин. Ким Меккеде өлсө, кыяматта азаптан аман болгон инсандардын катарында тирилет экен. Аллаху акбар, гарантия дей. Ва мен мата бил Мадина, Мадинада өлгөн инсан да кыяматта азаптан аман болгон адамдардын катарында тирилет экен. Урматтуу мусулман бир тууган, ал эмне үчүн? Пайгамбардын шафаатына татыктуу болот. Бул хадис bir salavat aytабыз. Yaqulu Nabi sallallahu ana awwal man tanshaqqu anhu al-ard. Qiyomat kununda birinchi görü jarılıp, jer jarılıp çıga turgan payg'ambarimiz ekan. Sallallahu alayhi vasallam. Birinchi payg'ambar aytadi, menin görüm jarılıp men çıgamın deydi. Summa Abu Bakr. Payg'ambarimizdan keyinle Musa alayhissalom, İsa alayhissalom emas ekan. Abu Bakr Sıddık'tın kabri jarılıp alıp turat ekan. Summa Umar, keyin Hazreti Umar deydi. Allahu akbar. Summa ati ahlul Baqi, keyin payg'ambar Abu Bakr Umar'ды alıp Baqiga kelem deydi. Janagı 10.000 sahaba jatkan Baqi 10.000 sahaba jatkan mürjöge kelem deydi. Fayuhsharun ma'i, alar bardığı meni tirilişet deydi. Summa antazir ahli Mekka, keyin Mekkelikler kütöz deydi, keyin Mekkelikler. Bu İmam-ı Tirmizi rivayet kılan sahih hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem avval men eşfa'u lehu min ümmeti, men ümmetimden birinci şafaat kılıp koldup, mu'min ümmetime de Allah'ım uşunu beyişke kirgizde peygamber birinci şafaat kolday turgan ümmetim deydi. Ne eken? Ahli Medine, Madinalıklar deydi. Kimler eken? Peygamber birinci Madinalı, özünün Madinalıklar eken. Summa ahli Mekke, keyin Mekkelik, summa ahli Taif, keyin Taif'tikler eken. Allahu akbar. Sizler uşunday jer, ıyık jerler. Qala sallallahu aleyhi ve sellem, men istata en yemuta bil Medine felyemut biha fe inni eşfa'u limen yemutu biha. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kimdeki Madina'da öyle alsa Madina'da ölsün. Sebep men Madina'da ölgöndördü birinci şafaat kılam deydi. Madina'da ölsün degen uçu al başka kılıp ölsün degen söz. Canını kıysın degen söz. Allah Teala nasip kılsa. Allah'a asan da. Ne için eme olmasına? Men misal dua kılıp otam. Allah'ım men eger amanatыңды алсаң, эки шардын бирөөдү ал. Бирок ал насип кыла, мен Алладан сураганым şu. Allah береби бербейби ал. Бирок ниетиме жараша, ниет жакшы нерсе. Туурабы? Аллах табарак пайгамбарыбыз ушундай дейт.